Šta treba jesti za ručak? Za ručak treba jesti bjelančevine životinjskog ili biljnog porekla, povrće kao izvor sporih šećera i vlakana i baš nikad ne treba pojesti uobičajeni oblik dezerta, neke poslastice odmah nakon obroka. Kako naš metabolizam funkcioniše u sredini dana? Snažna je sekrecija enzima koji vare bjelančevine, proteaze, enzima amilaze koji pomaže varenje skroba i glikogena, idealno vreme znači za unos bjelančevina ili skroba. Započinje proces ugradnje proteina u ćelije kao i povećanje proteinskih rezervi i ojačavanje imunog odbrambenog sistema, stvaranje i aktivacija globulina. Ovaj obrok ne bi trebalo preskakati, jer se često dešava da se uveče energija neophodna za funkcionisanje naših organa nadoknađuje povećanim unosom hrane, što je loše za održavanje idealne telesne težine. Dobro je za ručak konzumirati jedan jedinstven obrok, bogat bjelančevinama. Odličan izbor je riba ili meso, jer te namirnice obezbeđuju unos vitamina rastvorljivih u vodi, minerala, gvožđa, cinka, selena, ali i aminokiselina, tirozina i triptofana. Da bi došlo do dobre apsorpcije, nikada ne treba uzeti kuvanog skrobnog povrća previše u odnosu na proteine životinjskog porekla, na meso ili na ribu. Ovo se ne odnosi na brokole, tikvice, plavi patliđan, kupus, prokelj, blitvu, kelj, spanać, kelerabu ili karfio. Obavezno treba izbjegavati dezerte najmanje 2 sata posle ručka, a ako želimo da pojedemo voćku, onda treba da prođe najmanje sat vremena nakon ručka. Jedna čaša crnog vina, znači decilitar za žene ili 2 decilitra za muškarce, je idealna za varenje, ukoliko nam obrok nije bio sačinjen od ugljenih hidrata. Dakle, ako smo za ručak imali meso i ribu, salatu, znači onda ide i čaša vina. Eventualno se može konzumirati, kao što sam malo pre rekla, jedna vrsta voća sat vremena nakon obroka, samo kad je telesna težina stabilizovana, ali na svaka 3 do 4 dana. Znači ne bi trebalo baš svakodnevno preterivati i u količinama. Meso je moguće zameniti, znači ko baš i nije ljubitelj mesa, generalno trebalo bi da bude raznovrsna ishrana, ne preterivati ni sa jednom vrstom namirnica, čak ni sa mesom. Znači meso je moguće zameniti proteinima iz biljaka. Pasulj, soja, sočivo, leblebija i tako dalje. Prema tačnoj proceni proteinskog sastava. Iako postoje mnogobrojni dijetetski režimi, kao i razlika u stavovima nutricionista po pitanju kombinacije namirnica, samo jedan režim iskustveno daje odlične rezultate. Proteini i ugljeni hidrati se ne kombinuju u jednom obroku, bilo da je ručak ili da je večera u pitanju, dok za doručak je dozvoljeno. Poznati svetski naučnici su objavili poslednjih godina da je potrebno čak do godinu dana da se organizam metabolički očisti od toksina nakupljenih usled lošeg i sporog metabolisanja kombinovanih namirnica. Jedino vreme kad je kombinacija moguća čak i poželjno je dakle ujutru za doručak. Tada je aktivnost enzima veoma visoka i jedino ujutru ne postoji kompeticija ovih enzima u varenju. Kombinovanje bjelančevine i ugljenih hidrata u svako drugo doba dana nije dobro, jer se enzimska aktivnost za njihovo varenje i metabolisanje ne poklapa. Naprotiv, dolazi do blokiranja aktivnosti jednog enzima od strane drugog enzima, pa će jedna vrsta namirnica usporiti varenje druge vrste namirnica. Najčešće je ugroženo varenje ugljenohidratnih namirnica, dakle hleb, testenina, pite i tako dalje, pa one ostaju dugo u crevnom traktu, dovodeći do truljenja i oštećenja zidova creva.
Varenje bjelančevina podiže kiselost želudačnog soka, a ta kiselost zaustavlja varenje ugljenih hidrata. Bolje jesti samo bjelančevine ili samo ugljene hidrate. U teške kombinacije za ručak spadaju šnicla sa krompirom, meso ili riba i hleb. Meso i testenina, lazanje, špagete sa mesom, musaka od krompira. Zatim loša kombinacija generalno je i kombinacija jogurt i banana. Trebalo bi izbjegavati grašak sa mesom. Bjelančevine prisutne u mleku, sirevima i mahunarkama i one prisutne u mesu ne idu zajedno. Ove prve u grumenima se raspoređuju oko bjelančevina iz mesa ili iz ribe, onemogućavajući tako pravilno varenje hrane. Teške su i sledeće kombinacije. Recimo, riba na žaru i gorgonzola, hamburger sa sirom, meso ili riba pripremljena na pavlaci, svinjske kobasice sa sočivom, onda pirinač i vino. Kao što je rečeno, varenje skrobnih namirnica, testenine, žitarice, banane, krompir, pasulj, grašak, boranije, traži alkalnu sredinu, znači baznu, i zaustavlja se u prisustvu kiselih materija, na primjer voća, sokova od agruma, vina, limuna i sirćeta. Jela od pirinča uz istovremeno konzumiranje vina, kao i vino uz krompir, vino uz testeninu, hleb, ne mogu biti u dobrom odnosu. Voće nakon testenine ili pirinča, ali i veoma kisela salata uz testeninu i pirinč nije dobra kombinacija. Testenina i slatkiši nisu dobra kombinacija takođe. Želudac vrlo brzo vari šećere, ako uz njih nismo konzumirali ništa drugo. Ali ako je želudac već zauzet sa varenjem hrane, šećeri moraju da čekaju da dođu na svoj red za varenje. Zato voće i slatkiše nikada ne treba jesti uz ili odmah nakon jela. Teške kombinacije. Sva slana jela u kombinaciji sa dezertom ili sa voćem. Slatkiše i voće treba konzumirati između glavnih obroka, ne odmah nakon njih. Pogrešna kombinacija namirnica neće nikada dovesti do idealne telesne težine ili održive telesne težine. I najverovatnije će vremenom dovesti do organizma do mnogih bolesti. Osobe bolele od raka debelog creva daju podatak da su uvek jeli meso sa hlebom ili krompirom, kao i meso u kombinaciji sa testeninama. Povrće je veoma zdravo, ali treba voditi računa da se kuvanje menja glikemijski, odnosno slatki indeks. Ovaj indeks predstavlja brzinu kojom raste nivo šećera u krvi posle uzimanja određene hrane, određene vrste hrane, odnosno to je brzina porasta nivoa insulina u krvi nakon uzimanja određenih namirnica. Glikemijski indeks određuje vrsta šećera koje se nalaze u hrani, količina dijetnih vlakana u toj hrani i način pripreme hrane. Kuvanjem povrće dobija karakteristike običnog šećera. Unosom kuvane šargarepe, celera ili cvekle ili paškanata podiže se nivo šećera u krvi, pa sledstveno i nivo insulina u krvi. To vremenom iscrpljuje pankreas, osim što dovodi do porasta telesne težine. Često u praksi čujemo izjavu jedem samo kuvano povrće, nikako da smršam, kuvanu šargarepu, paškanat, celer, kuvanu boraniju i tako dalje. To je posledica velike aktivnosti insulina koji ne dozvoljava da odnosno da se mast oslobađa iz ćelija, već nasuprot, čini da se mast nakupi u ćelijama. Krompir moram naglasiti, pošto većina ljudi jede barem 3 puta nedeljno krompir za ručak. Krompir je namirnica koju naročito treba ograničiti u ishrani ukoliko želimo da smršamo. Danas je krompir toliko genetski izmenjen da ni ne podsjeća na onaj od pre 20 godina. Šta se izmenilo u stvari? Zamislite da u krompiru postoji jedna mala niska bisera, samo što se svaki biser zove amidon, a u njemu se nalaze biljni šećeri.
Genetskim inženjeringom se postiglo da umjesto jedne male niske bisere od amidona u jedan krompir može da stane najmanje 100 takvih ogrlica, a da je većina krompira ostala ista. Kuvanjem i prženjem ovi amidonski biseri pucaju i oslobađaju čiste nesvarljive šećere. Možemo slobodno reći da jedući ovaj krompir mi praktično jedemo beli šećer, bukvalno, što je raskuvaniji, odnosno krompir pire ili prženi pomfrit, to je šećer u većoj količini dostupan i mi opterećujemo još više naš organizam, a naročito pankreas. Krompir kod ljudi je još i najbolji izbor. Obrok kao što je hamburger u zemički, pomfrit i slatko gazirano piće je sigurno zločin za naše telo. Da ne spomenjamo da je gazirane pici koji su kao bez šećera sa veštačkim zaslađivačima za nijansu gora od običnog napitka sa šećerom jer je zaslađena aspartamom koji razara naš pankreas, jetru i mozak. Danas je sve više zastarelo određivanje vrednosti hrane prema kalorijskom indeksu. Dokazano je da mnoge namirnice koje imaju malu kalorijsku vrednost mogu imati veoma visok glikemijski indeks, pa bez obzira na nizak energetski unos može doći do povećanja umjesto smanjenja masnoća. Primer namirnica i glikemijskog indeksa, napomena, glikoza, grožđani šećer, ima glikemijski indeks 100. I na osnovu njega se određuje i svi ostali parametri.